Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. APHLC spokesperson Angtong Ingtikathar social media ahongjai along pen Karbi Anglong Autonomous Council Revenue EM Amar Singh Tisophan lamthe karjupo. AK News Channel aphan EM Amar Singh Tiso amithang kesang hemalong pen phirang kya mai ke phapon hu defamation case lapen criminal case kipi ponde chipu kether pon aphuthak APHLC spokesperson Angtong Ingtikathar pen revenue EM Amar Singh Tiso phan kachisong amedia long pen klardak alamthe radaphan kethan pon EM Amar Singh Tiso alangli AK News Channel aphan ahokpet solar alongli alam kia phutha waidak klardak pen kapeklang pidelapot AK News Channel aphan kether pon laki chokchi lapen EM Amar Singh Tiso solar alongli phelang AK News Channel along ahokpet aronre kalima kalangma lake phirang ke amai longpen klardak alam thesi rat atuma phan thanang che podlo Sita alangli tiso asang ho ke ther ke hap thurong ke chokche pusi APHLC spokesperson Angtong Ingtikathar pen jongpon La pen jongsi News Channel ahem phuaphan ke ther thurong pulote lake personal attack thurong si mandet loputa kathara sang ho pen jongpon La pen kathar asang ho pen jongpon je ahok pet alam piklang hai hidet jia phantong la son ke claim loma Mate ahok pet alam peklang pidet apotsi revenue EM Amar Singh Tiso News Channel ahem phuaphan ke therpon maputa jongpon Athe monon phi ahok pet alam peklang pon hai hire chia phansi ke therlo maputa jongpon thu Lapen rot aphan kathar asang hopen kachuning ripon alam theke lapuson ilitum apherang ke atum aphan ahok pet abirta kapeklang pon thek atumalong ke chirabdun veknang chiputa rad atuma phan kachuning ri padupon Lapen India angkangalong Godi Media puta chethang pikta dolo athe Godi Media pulote lake sarkar abe kidun lok atumlo La Godi Media atumke sarkar along kopi PC ke chokma lasi news ta paklang chotpo seta lapuson asai ke claim rongke chokche Lasi rat atuma phan ahokpet abirta kapeklang ponthek apherang ke aphan anke chirabdun lapen archak dunangji pusi APHLC spokesperson Kathara Songhopen Ningje Pontu. News report Karbi Anglong News Channel. EM Amar Singh Tiso ke hai. Hala AK News polong kupine solar project kapang ni damjia dimalong. Komat maratum silong le phelang kacerai ma hala bangso amena mona bangke biata pang dak de la so joine si EM Amar Singh Tiso bang pherang ke mai phalo lapen AK News ahem pho phanang ni ther haplo. Kether ke ha pugi putuna ko athe bang la hello AK News along ke klang longle phelang kumat masi ka cherai ma pu hala bangso amen la ahok kalima kalang ma pula so ke thanji ar pusi EM Amar Singh Tiso long dochot ahok kalima kalang ma lale ang thek peklang egnot seta la so birta ing dak dera joine hala ahem phuphan jungjung ka tengkheng jungjung ke jong abang ka lake personal attack pusi pukok po lake kapa phiri ji phan monon phin non la pusona birta kapeklang hai he ji phan selang hin pen mangai claim rong katen dak kama thadu ne lama bangke hala so birta ke klang kapaklang bangke ahok pera posi lang ni ka phiri posi hala hen phupan therong ma pota ituma thami mil lasi donatum rawatum lahelo phirangki tum phan kar chak dunai bangke rat along ta chatai du non India angkang long Godi Media puta non ke thang pilo Godi Media puta tang la sarkar abe ki dun lok apherang ke tumu loke alang tum khan ke ther ke haba joini pelo tangka maha kadove kapa kroe ajoini pen alang tum ke sarkar lo kupi pisa ke chok ma anse taklang chotpo ake chok che la man ke la ke dip thai po la poson na klang roklo pipo lo la ke ther ke haba de ko polo lasi karbiang lo anota ini tum ra acha tailong ahok pet alam the ahok pada beta nang linang ji pulutang tela pherang ki tum phan karchak dunta ini tum rat along tala ke arpudu lasila puson karbiang long kacari tum pherang ke phan ke ther pulutang te ini tum abatai tin aphong tin ta ini tum arjab dunai laten non ki josi puthulo pherang ke tum arpu ke karju hello laten lam ke boy nahi ke halam non kacari tum ke arpulo
kether ke haba bang tali Karbi akhai pen man peng ke the lapen kang tuinai karbi richo phan karcho amai kapedo. Phai kuni ni phai kret homerni karbi anglong rong asar amai hin pen karbi richo long sing rong hanga phan karcho kapedo pon ajai mek deng pon lo. Karbi akhai pen man peng ke the lapen kang tuinai ke karbi richo helo. Lasi karbi anglong rong asar amai ahin pen matha ponsi karbi richo ake hai long sing rong hanga phan karbi apoho choi hong thor pen archo pon lo. Bangso karcho pon amai long ni hang karbi anglong rong asar amai mai phu har sing rong hang kachari pon amai long aluhi sar po man pen karbi anglong autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hang man peng aluhi EM Amar Singh Tiso MAC head sing rong par agriculture board chairman Mohan Tiso lun se timung an parta pinang an kara klembang phu klembang phiatum chetong dun si karcho amai ing samjin pen pachun pon lo. La Swahut, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen Kaning Jepon ke, non Kara Lapen Kra Atumapan, Ningkan Isyalong Pen 10 lakhs atangka, Karbi Anglong Autonomous Council Pen Budget Pipon Poputa Ning Jepon. Lapen Halapu, Kara Asong Atumpen Kaning Jepon ke, non Kara Pen Kra Atumpen, Isivet Kedo Chiapan Chinki Chingwai Bom Loputa Ning Jepon. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen Ningkan Isyalong Pen 10 lakhs atangka budget ke piponapot kachorota pajirpon. News report Karbi Anglong News Channel. Long mirjeng sirmijong acataya long lumbajong rong Karbi Anglong rong saramai hawaramai pini Ningkan sekechok paceton si Karbi richo phan karchu Karbi richo ake hai ile tum mong man peng ke thenai bang phulo long sing rong hang phan karchu laso asa yang deng long sinanga chetong do lasi nili phan tame alang tum Karbi Anglong rong saramai mate dak lumbajong Karbi Anglong rong saramai hawaramai pen nili phan nang dun vek nang jipu lasi laso nanga chetong do apeng alang tum pini Karbi Anglong rong saramai tiripia hin pen nili phan pin puralo nang pinun lo aso pin puralo bang galang tum ningkan sek Karbi Anglong budget lo Karbi Anglong autonomous council budget lo na thapon nang jipulo lasi nili lak ke patangka lang tum ke hanga teng pen nili pangdak pon lo lang tum phan lak ke patangka thapon po apen Karbi Anglong Karbi rong asar po amai tado phala tum mandal lak ke than po hi Karbi Anglong na tu chini do Karbi Anglong rong asar mai lapen Karbi rong asar mai la hini song tum mandame lak ke thapon po Karbi Anglong Autonomous Council pen muning budget pen pinda do lang Karbi det nai pusi Karbi rong asar mai bu bang cheseng lo asila dak pen lang nam lo pulon mangte alang halat bang asong lam bang kasor sa ko lam kali hai ta MP ke karalo karasi ke seng lo ala temangge pudam te hampre ke do son lo ala temga aki bilo nasi cingru peji pulun te wango presiden ma cheraji mate secretary ma cheraji a member kopi ma cherai cherano sitame isibe dona sitame kara apte sidonang ko asalam te lang dam pulun te kisi esta risi ke rothom do rothomang bong pen ingro ke da kisi esta da para lang slo ingro bang ke stadium long lo ke ingro bang ke Karbi jutang amai fu ho kena si kajirong se ke bidam lo mati kita me registration ke duke ladak tara langso aki sias untuk registration ke do government recognize ke ama kado ida tingru pelo no tangkring lo asi government registration da 2015 na hosti kara ke do tang alang li tumang no anta avela asi hala sipe pudam pulon te alang li tumang ke thang ta avela nili tum ke I card no anta kana value do nahogle damta aku sipen pudam pulo de so I card pen so certificate pen nan akapret state le kam claim nam posita me latum ke acceptable da lo se Bharat Sanchar Nigam Limited BSNL a office Khironia long barpi barso kedo adim pamande West Karbi Anglong District Khironia long kedo Bharat Sanchar Nigam Limited BSNL office asai hemalong Kasaur barpi barso kedo adim pamandet
lapen horki jun juwa kapathu adim cheplang de lasi lapuson government a office halong inut bakta masterol ke claim abangta ave lapen aphong office sahem kapang thir amen pen tangka kichoputa birta longdun la CPNI SDO mechanical staff atumpen nangka humre hut pusitame inut bang hini atum chetongdun lapen alang lituma phan pherang ke atum karjupon hut nangka pachni pon alam thile arjuponik sinang khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel মোক মাহত 1000 টকাকৈ দিয়ে কিন্তু 1000 আৰু আগতে এইবিলাক লেতেৰা নাছিলে তেওঁলোকে সাফাইৰ নামত 3 মাহ পিছে 600 টকাকৈ দি আছিলে আৰু হেতু কাৰণে যেতিয়া টকাটো দি আছিলে তেতিয়া মই সাফা কৰি ৰাখিছিলো এতিয়া 1 টকা মোক নিদিয়ে আৰু মোক যেতিয়া 1000 টকা দিয়ে তো মই 1000 টকা দি মই জংগল কটাম নে মই নিজে চলিম হেতু কাৰণে মই ইয়াৰ বিষয়ে একো কিবা কোন বাৰে লিখি থাকো বাৰে ফোন কৰি থাকো অন্ত এনেকা ধৰ হৈছে কি ৰুমত এটা ঝাড়ু পৰ্যন্ত তেওঁলোকে দিবলৈ টান পায় বাল্ব একটা কিনিবলৈ বেয়া পায় ইমান ভাৰত সঞ্চাৰ নিগম লিমিটেড নামত কিমান লুণ্ঠন কৰি আছে কিমান কি কৰি আছে তেওঁলোকে বাৰে আহে হেতু আজি হেতু কালি হেতু মেজাৰমেন্ট লবক আজি হেতু বেয়া হেতু কিবা কৰিব কিন্তু এই সৰু খুৰা কাম কাজবিলাক তেওঁলোকৰ চকুত নপৰে এছডিও হওক ইঞ্জিনিয়াৰ হওক যি হওক কিন্তু এইবিলাক তেওঁলোকে একো এটা গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁলোকে ভাবে কি কাম চলি আছে চলি লল তেওঁলোকে খালি দৰ্জাখন সাফা থাকিলে হল বাউণ্ডাৰীখনত কি হৈছে হাগা গু লাগিলে গুছিখিনি পাৰ হৈ যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ চকুত নপৰে বহুত লাজৰ কথা বহুত লজ্জিত কথা সেইটো কাৰণে মই ভাবো কি যাতে কি তেওঁলোকে এই কথাটো বাবাই নিউজখন পায় তেওঁলোকে অলপ যদি মাথাত সোমায় তেতিয়া অলপ সাফাই সুতৰা কিবা সাফা কৰা তেওঁলোকে ধ্যান দিয়ে এইটোৱে কৈ মই নিজৰ কিবা কৰিলো আৰু Khel Maharan biggest sport extra weganya pen pater piponsi football volleyball kabaddi lapen kho pu kapathu kicheng siarni paman pon kapathu penta monit atuma phan e ok e prana phan mesen lapen kapathu le thekserlote emina phanta ali chilong pon Phai Kunia Chiklo ni Phai Cricket Homarni Dongmukak Higher Secondary School Pathu Aklamalong Khel Maharan biggest sport extravaganya Mahamaya constituency MSc level competition along Dongmukak Sport Association atumpen chirap chitodunsi panini aparman kapathu kibipo Lasonsi labangso kapathu ke chengsi kapaman pon along aluhia manpen nang kachetongdun lake EM Lunsing Teron sitame bangso Khel Maharan biggest sport extravaganya kapathu along chetongdun pen RDP dun Lapen bangso Khel Maharan biggest sport extravaganya football volleyball kho pen lapen kabaddi so arlo lapen sopin so atuma phan paninia pharman kapathu biponlo Lapen bangso kapathu ponalong Kangkrung Kangsai Pon Lake Relief Ronghang District Sport Officer Diphu Karbi Anglong Neil Kamal Basumatari PI District Sport Officer Megnat Basumatari Volleyball Secretary Karbi Anglong Lapen Nilomini Halfia Judo Coach Atumsi Bangso Kapathualong Kangkrung Kangsai Dun Lapen Bangso Khel Maharan biggest sport extravaganya along Kapathupon Dongmukak Sport Association DSA President Biren Singh Teron ahin pen Mahamaya constituency MSc level competition Paterpi along Lang Charidun Lapen Labangso Khel Maharan biggest sport extravaganya along final mate angdun kiti ponji laki Niphai Kriphi Domi Army Lasonsi Pherang Keatum Birta Kelongdun ke Mokewang Jehut MSc level lapen LA level pen Pathu Ponthuji Pusi Birta Longdun Hawar ke happen news report Len Ren Singh Killing Karbi Anglong News Channel Ya Maharanor Karbi Anglong Jongno Kansonor অন্তর্গত মহামায়া সমষ্টি আজি ইয়াত খেল মহাৰণ তিনিদিনীয়া প্ৰগ্ৰামৰ আজি আৰম্ভণি ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ উদ্যোগত ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত এইখিনি ওলাবৰ কাৰণে এইখন মানে খেলখন পাতা হৈছে আজি ইয়াতে মানে 19 বছৰৰ তলৰ আৰু 19 বছৰৰ ওপৰত এইখিনি খেলাটো হ'ব 100 মিটাৰ 200 মিটাৰ আৰু 400 মিটাৰ 800 মিটাৰ এথলেটিক্স তাৰপিছত এইফালে ফুটবল আছে গাৰ্লছ এণ্ড বয়জ তাৰ ভলীবল আৰু লগতে কাবাডী আৰু খো খো এই পাঁচটা ইভেণ্টৰ লৈ পেলাই
এই খেল মহাৰথনখন চলোৱা হৈছে ক'ব লাগে তেখেতে আজি অপেনিং আহিছে সহযোগ কৰিছে আহিছে আজি এই খেলখন উদ্বোধন কৰি গ'ল Karbi Student Youth Council Hawar ke Had Regional Atum Ingdeng Cricket Homa Mahang ke Thek Arni Katalon Pon. Pini Phai Kunia Chiklo ni Phai Cricket Homarni Dong Mukak Rasinta Aklamalong Karbi Student Youth Council Hawar ke Had Regional Atum Chepater Pipon Si Ingdeng Cricket Homa Mahang ke Thek Arni Katalon Pon. Lapen bangso ingdeng cricket hom mahangke thek arni katalon pon along aluhia man pen kachetong dun lake man kedo Karbi Student Association Hawar ke Had Regional pen budhote rang lapen kuya pen longkiram teron lapen kuya pen Michael teron atum bangso ingdeng cricket hom mahangke thek along katalon along RDP dun Lapen bangso ingdeng cricket hom mahangke thek katalon pon along KSA Hawar ke Had Regional Amai Phu budhote rang ahin pen lam theke jai pon ke KSA lapen KSYC atum chelang ra pet pensi kam claim pon po lapen kisung ke boy hut sitami chera pon bom po pusi lam the than pachini pon Lapen KSYC Amai Phu long sodar ingleng ahin pen lam theke jai pon ke KSYC atum ke rachari asong along cherap dunde mate rachari asong along chepa ok dunde pusi lam the nang than dun Lapen labangso ingdeng cricket hom mahangke thek arni katalon pon along mai chepahem phupon kongchun bang edison tokpi ahin pensi mai chepahem phupon sonsi bangso ingdeng cricket hom mahangke thek arni katalon pon along ing samjin pen pachun pon lo phuluni pen bidor sing terang Karbi Anglong News Channel non magel itong kadok ito sinilo itong kadok be financially kunani kasik sa kajok itong kadok be KSYC Harugha Regional Council andar area council itong kadok be itong petpe de kason boy vitamin tum alang lit tami bhani bang thong tami financially crisis jok ade tami lang tum tami amina area long manila tum him kang khan ben tami tum celebrate pon Pini program yang Pak Judi lama mantan nongwe itu langsung. Ini itu kacau sih bang ke lapini mai bang non kijudlo sampai ajo ning ke cultural land masa bo lai itu kado we lai JPP ning ceparong ifanisi masa bo program event do. Cultural event. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi